umkhonto wesizwe phathi luwinileke isuyiwinile case kunena abalandeli bethu sesiwinile case umuntu osakhuluma ngomkhonto ukuthi umkhonto original umkhonto awukho original batshelene bonke abantu ke laba bebekhuluma ukuthi umkhonto wesizwe phathi njengamanje unegama engeke licontest umuntu ithi umkhonto wesizwe phathi ANC failed this shayitolo sihendini zoshaya okhethweni 29 ngefuthi lonke izwe li-understand into eyodwa ukuthi there is nothing ezoma phambi komkhonto njengamanje sonke-ke kusasa njengoba kulesibili namhlanje ngolwesithathu siyodefenda kilokho futhi esifakwe yiyo le-ANC yethu enithi nina yayilwela ubandlulula ngazi ubandlulula yayilwela kathishu bani mangabe ije i-ANC so nathi-ke sithi-ke kusasa wozani ma-comrade siyolwela inkululeko yethu kwi-ANC singakayiqali amabhunu nje kushuthi kusafanele siqale siyikhulule kwi-ANC so-ke ngithi-ke asiphelele-ke kusasa phinde sibongeke ukuthi imashi yethu yayizolo ye-FNB lapho khona ebivale wonke ama-akhawunti kamsholozi sithe khona sibanikeza u7 days and khona maduze sizobe sihlala umhlangano no-FNB ngoba sithe sifuna banikeze umsholozi compensation yokumehlisa isithunzi kuzwe lonke bese bephinde futhi bavuselele ama-accounts wakhe lokho sikusho kwacaca kwezwakala and enye yama-Stellenbosch cabal ebikade ihlezi igcina isifona yasho ukuthi yithi esiphethe ama-bank e-FNB besifuna ukwazi ukuthi kuthiwani ngemashi sabachazela ukuthi lalelani noma bebefona nge-international number be-concerned ngama-bank so nathi njengabantu abamnyama today we need to stand up for our bank kube khona ama-bank azobelonga kithi thina abantu abamnyama this Stellenbosch Mafias Bank white monopoly capital banks akesiwayeke manje nathi esiqala izinto zethu so asihlanganene-ke bafowethu siyakhala sasa sihlanganene khona lapha enkantolo eDurban Central kuthiwa kuhlanganwa ngobani ngo-8 wonke umuntu abesefikile eDurban Central ngoba imuviwe high court to eDurban Central ngizosibona-ke lapha esiyobe siqalise khona njenge-MK hoping ukuthi i-ANC izokwenza okufanayo naseBloemfontein naye ifune ukuzokanisa kodwa ngoba bayiwe mina ngazofika kusasa mabezofika kusasa kobe banamandla kobe baphuze i-Red Bull uma bezofika kusasa sibe sesibashayile egameni kodwa cishe kusasa nje sobe sibhiyoza sodwa inkululeko ye-MK ikhona iyaqhubeka wonke umuntu akajoyine esekhaya avusana nomkhulu nobaba nomama nabantu abasha wonke umuntu kuma-university sonke stand up for umkhonto wesizwe singeke sishaye bese isihlulu okhethweni sizoyishaya size sifike okhethweni sishaya i-ANC iyeke lento yokufuna ukuphila ngaphansi kwengcindezelo ye-white monopoly ngoba yiyo lento eyenza ukuthi i-ANC ibukeke njengabantu abayisitha sabantu abamnyama ngoba isafuna ukuqhubeka isafuna ukusetshenziswa isayimisele futhi ukuthatha ama-orders kwi-white monopoly sithi-ke thina cha
simzwile nokhawundi ukuthi cha uphumile uthi itheku lonke kuyobe kufika oPremier kusasa begcwele yonke itheku. Hayi asitshena abantu ukuthi bangasondeli ihlobo emawadini la bathi bayakuwo. Bangasondeli abantu eduze kwabo. Abantu bathi stay away ngoba kade bewazile umonakalo owenzeke eThekwini but decide manje ukusuka bayobheka umonakalo kunabantu abadilizelwa izimvu kanini the way aliseyikula kunikeza bayinikeza wonke gift of the givers banikeza wonke imali yabantu abadilikele bathi ayingathathwa abantu base-South Africa ayingathathwa abantu zenzela yonke so-ke let's correct that. Siyabonga.